Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Nakaya juga kuki nong yalam joki yut joki ba sam sampian hakabede butu ka kubor ka balami bal kandau dam disi jok mo keluar nakaya juga bawa joki susi bakat ba nakaya juga ba kubro bostan dan ikan urem dan rai kata ibarat untuk bawa joki susi nomor balai ba kamde ka jikwa joki dam ere joki rai ka chongi kuki pai ba nong kersan ya kanu seperti kepada budget pas kawiru kolong ba balai idun dawayu nung tamakran ya ka nungrem jogu kamle jungi mamu de kum disi jogu mokorwat kemur ka kabu buka makar kalau ya ka kusila jong mai kusi mosong jungi ka chongi ku pai ba jogu mosong kusi bengin kran ya ka bantai kepada buka jungi pas kawiru kolong ba hatu kusi ukuran jong udah kumti apa mau korwat apa mau pulang te ukuran pada ya ka kursi musram ke jungi misalnya ada ibu udah kamu musram lo kedua kan merem baga juga keluar apa udah musim keluar ke kamaran juga kalau baik udah bangkran ya ke kan merem baju juga kursi ke juga udan bam dia kata udah bangkran kong itu kan alam jong kan di bahasa masunda juga kidan kena alam kiro ba kidan em kan merem po babiang tanggung tas daripada berkata jumpa saya kemudian Disi mau keluar mbak, yuk mbak. karena Kayak gisnya juga nomor kentok personal dong, kalau dia berbesar tambah. Di kalau kayak gitu kan, kok bisa? Iya, aku beda buat kata keren kentok pembelian di sosial media beda keren jauh emisi mau keluar buat sosial karena sosial aku beda kentok pasca ya kemudian berang jadi baca sampian nah kalian jangi mungkin dalam samlah ba pressure hem nak bantah jangi kemudian jangi baca sampian ikut pau kejeng solusi alor kalian bantah nama kejeng kentok kejeng keren kejeng kelong kum kejeng keren kelung kena dan bantah ayu MLA jangi ban ba keren sepang jemu hapo mau pang konsensi yung day tang nong song snong jong katuka mo plang ro day nong song snong jong ka mo sunram konsensi jen balado keren mo sunram ya kata nilaban ya clarify da pumwe andre mo keren mo plang konsensi kani kapan iya kejeng long biet kejeng penpawi kejeng kot jemut jeng perkat kejeng yu kalong tip kumba nyipa yu tu kuna school selong kondong ban ong ba teng la pha mi na yeng ban ong tilek school hasil nanti pos semangat football sering tip kumta beda pakai keren ke jumbo tinggi kerpat nah kalian jongi kumti nong kersan tiba shirhem jongi ba sam liang beda baca ni ka jingkan tho jong si busloba ba beda bat kini keren busloba ban tho dawo dei bat sukra rapla ban kan tho bo mele jongi ulong bom don nongrem kan taru ka bom long ka besisa nama ka ka ba mele jongi ile bet da kajing ya selok swa bat kinong yalam joko parti bat kinong kasan ke besit hem jongi lara kade be inlet sanu im jaya light nangi kinong kasan bat kata kade kajing sania ke jongi hakajing long yalam ke jongi bat ngisngo ba ngidon bok bangiyo komunio no yalam uba uji ino lani ubom jaya light ke bede bat ka kano kakam ka ba unrai lani ka ba unle kan dak kenjok kian suain lagi no yalam ba kinok tray to besit ham cepat taru kalaban de kawai ru jumlah aban tem mar ngi i borsien ki ong ma yu breu ba yu dieng ba miso borsien ki breu ke jukwa mau te kalaban de na taru le se i ya kajing long na yalam jong ya mele jongi ila le sibon ki kam hamtam ke bede bat kan tiu ya koroi kapar ka bede hamtam ke bede bat nongrep pemilih asnau menta bapun kinong rep kijongi la ainam to the father of the farmer mo pa ju kinong rep de ni i ba le se kala pandai na kataru ba ini le se kila pandon kadau ko banong ba kiso dunong na kabanta ka jing mi no jing ina party kongres
Buat ini kalau misal SPDP le CDP. Jangan riba karena kawang mandi boleh. kata kajing sisa mo harong ni kajing sisa ulah di ban keren ya ka konsumsi le jong ni nyem dan ban keren ha ka bede bat ka konsumsi jong we re ba karena tu ulah di ban keren ya konsumsi le jong kai kalau ban pech wah yang le jong kalong kumno man keren ya konsumsi jong we te kalong kum baklah tu kata lata kan tertib ya kajing sisa baro Hantu kan thorong ba, hadu mantang subar-war ong bandrong BJP la kadai syak bakno. Bakarna sempilan pensai kindat ne ke jingong. bumbang ala de ong mene ba ye mele jong ni swa bi inlet sya kanu kaliang la ne sya kanu ka banta im ju yai like nangi kino kersan la ne ki nong tre ki besep ham ki bela kersan penjob bulan burami i hau ajar khatra de le se la daka lenti kala ban kedeu sataru kataru kan long hita kecingnya mer jengmut lang da kecingnya rai lang kamde kumbala de keren ni kile ban ong ba ye mele jingi de bom don long rem de gere baro kan long bet da kecingnya ban bet lang na ka banta kapit kapiang ban kentil na ka banta ka konsumsi baro kowe atau pada gajing siapa kidan di nekosan bagi noilam jumpa jam sapian la pa la iko survey nung taban sabi ko sulung pa ba bandrong ska BJP atau halu kan do ka basya oi kata ka de kecing sisa nyemla ban len ya kata namar ba nilabu ru ya ka deadline namar ba apo jong ni penai beri kumbalong mentang ngila ada pendap ono 70% KBD bat ka sorbe ka banilet seki unit jong kislong ke per po konsumsi ke basa mentang kalau sekumbalai po persen ingin pendapnya kata ingin pala ban ong outcome ka bami nang ta hadin bangladesh lut ya kata ka 6% desing insam aja ka citip